kuhlulene besilwane kuhlulene benkosi lenhle siphinde sinivusele sinamukele lihlelo lapho sesikhona people and places ligama lami ngiqhawe mamba kanti namhlanje benkosi lenhle nginethulela yena lapha Major V benkosi lenhle ngumfundisi noma singathi ngiprophet Major V benkosi lenhle welisonto le-Mountain of Salvation kepha ke kulesikhathana benkosi lenhle sengethula i-commissioner yesilo semhlaba ingwenyama ngalokuphelele benkosi lenhle sikuvusele dlamle kunene. Asivusele Mfuleni sivusele nebabukele emakhaya siyabonga Mfuleni ukuthi besingathola lelithuba kodwa ngidoqonzisa leligama lelithi mfundisi not a mfundisi, it's a prophet. Yini nomahluko Nkosi? Bengathi usuthi angibuta lo mbuto lowo uma ufunza leBhayibheli encwadini yebaseKorinte leBhayibheli liyakwehlukanisa ukuthi siphiwe tokomoya letingafanani. Umprofeti babe ngumboniswa akusuye umfundisi kwehlukene lokho. Ngumboniswa ngumuntu lokwathi kubona imfihlakalo yemuntu yena angayiboni. Umfundisi ngumuntu ophiwe ukushumayela livi lelithi phendukane nonke. Kanti mina ngikholelwa ukuthi Jesu unika bafundi bakhe encwadini yaMateyu chapter 10 nawufunza verse 1 uthi hambani emhlabeni niphilise labagulayo nivuse labafile nikhiphe emadimoni. Uyayibona lokusho ukuthi mina ngiphiwe lokho. I believe in the sign and wonders and miracles. Amen. Nkosi naku lapha sesikhona lamhla sikubonile dlamle lapha ufunga uthatha umsebenzi omkhulu kakhulu umsebenzi omkhulu welive njengomprofeti dlamle kunene wawubonile nomsebenzi ngaphambilini noma mhlambe kuvuveme nawo ngathini Mfuleni kungathanza ngithi ngikhutela bayethe khutelwandle indlovu emhlaba ngoba abakaboni njengabantu benyama nengadi abakaboni lokhu lebekushiwo bantu ngoba iBhayibheli likhuluma sobala Mfuleni ngahloko ukuthi ngingangene kulomlayito wakho noma lo mbuto likhuluma sobala iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthatha lokulide akuhlalise nemakhosi alisho ukuthi ukuhlalisa nemazulu lekufuna abantu ukuthi bakwati kudzinga ukuthi abantu bakwati lokho. Mfuleni ongibuta umbuto lomuhle kakhulu lengothanza ukuthi ngangibonile inlokho kuze kuyakwendela before the start uNkulunkulu wayengembulele bazalwane lebe bakhona esonweni ngangibatshelile ukuthi ndawuhamba ningishiye kodwa ngenxa yokuthi angifuni kumela luntu ufuna kumela lisayiti la uNkulunkulu either ngiyafa either ngiyaphila kumnanzi noma kuyenyukela noma kuyehlela ngoba ngangibonile ukuthi isandla saSathane sasehlile eSwatini kuthi ngaba prophet labatawuprofeta into leliqiniso hayi emanga singathengi singeliciniso kodwa selikhuluma iqiniso ngangibonile Mfuleni angisho njalo. Sengiyabuya ke Nkosi sengibuya esigabeni sekuthi naku sokuyabekwa dlamle kunene nasekuta umenyetho lamagama bowugatsile yini ukuthi waphela wawubonile before noma nawe wethukile. Ngangingakathi Mfuleni but prophecy ngangibatshelile bazalwane 3 weeks before ngathi uNkulunkulu khona into la ngikhombe yona kube kunalabanye noma babe ngifo batakuconfirmela ukuthi ngangikhulumile ebandleni ngoba ngangibatshelile ukuthi ngiyaniphilisa mina ngiyanithandazela but ndangifuna ningabe nisangithola ngoba ngeke ngisatholakala. Neva kahle Nkosi. Wareact kanjani nje Nkosi naso uvala ligama weva kanjani? Mfuleni mawukhuluma ngemakhosi awukhulumi ngemidlalo
awukhuluma futhi ngekunranada Amen. kunento lekumele ungayijwayeli nje ungefike emakhosini uma ukhuluma ngelisotsha khuluma ngemuntu watrainwa for ubusotsha uma ukhuluma ngeliphoyisa khuluma ngemuntu watrainwa uma ukhuluma ngemuntu lo lijaji noma ke lothethe emaqala noma ngangibhuti wakho ufuna wathi ukuthi naseme lapha phambi kwakho akusasiwe ibhuti wakho kule nkinga lobhekene nayo how much more na ukhuluma ngengosi cabanga Ngithi ke Nkosi wenda njani naso na ufala simemethu ase nawe nje siyambona pha longa AG uyamemetela lapha so uyeva Nkosi yini yafika kuwe kwathi umkhabo mfuleni ngathi khamela ngawa phansi athandaza Amen. ngathi khamela ngokhuluma emantu emantu nafuneka manje Nkosi phela ngiyakushayela lapha kunene nakusamenyetelwa ngikhambe yakhala bose ukhalelana Nkosi ngathi nangikhumbula mfuleni ngakhumbula kwafika iBhayibheli kuze ngikhala ngakhumbula indzaba yaHaman naMordekhai nakasembondweni ngathi Nkosi ngimlele sengisuka la embondweni tikwalokuthi ithatha umsethlekise ngami kangaka ngoba ngiloko Nkosi simo bese sinjani Nkosi empeleni etindzaweni letehlukehlukene nasesondweni nje ikakhulu ngoba bese kubona usolo ukhulumela wona emakhosi bese kunjani lesimo Nduleni ngibonge nje Nduleni kakhulu ngilawuthi nje ngibonga wena Nduleni ngoba ngifika la nguwe ufika la nguwe Nduleni lo ngende ngavela kulomsakazo kwathi naqala letimbi wangibita nalaba ngibambise Nduleni ngizange sengubone lokujena emhlabeni kuhambe Nduleni kwaze kuhamba ngisho kuhlobo bengisina ngifika mina ekhaya bathi nayi lenja seyikhona ngathi ngifike ebandleni ngikathe ukuthi batakuthi abazalwane Sunday ngibone kushaya 11 kuta 20 webantu wahamba yonke into Nduleni ngifananile naJobe ngoba bese kubhlungu Nduleni kuhamba uqela lipalish noma nguphi that is why Nduleni labanye sebafuna kungijwayela hey mechavi angisekho lapho futhi bangangimemedi baqabanga ukuthi ngisengimi lobhlungu lengidlula kubo cela bangiyekele nje ngoba Nduleni kwaphela konke bangabuya labanye nyalo I don't forget kwaphela Nduleni ngalamba ngaswela washayisa wena timoti kwaphetha yonke into Nduleni chaza ngalama emagama Nduleni ukuthi ngibuyele back to square one ngoNkulunkulu ngifanana naLazaro lavuswa emathuneni labanye abafundisi bahlekisa ngami Nduleni ngikhuluma namanje bazalwane bami labaningi bagqwele kulabafundisi bahlekisa ngami but we thank you God lamhlanje kube netinshwana letinye asesipiye nje lapha ngesikhathi seharvest ngikhumbula nako kutawusha eBrowan esishayelana nawe usho ukuthi uyathi ngikhona ngila nasimo lenkuso lapha ngize ngikhipha Kimberley Mavuso ngisakagijime mana awufika khona mshiya lo laphana yesiphinze singabo sithatha phela Nkosi Nduleni ku unrest yaseBrowan ngangikhona ngangikhona Nduleni iHerb Cotter nayehla nje lapha yayibukwe ngimi lapha Nduleni nasingakhuluma amaqiniso kude leSwati lelafa
ngangikhona singaye ngalapho Mfuleni lana Mfuleni labantu lebebanda lendvo le kwakungasiwe eMaswati straight kwakubantu bekuhamba nje lebe balanziwe ukuthi batowena for that purpose kungakho bebangathi ukuthi bendani kwathi nakwehla lendiza lapha Mfuleni yehlela lapha ngaseBruwali mina ngangimela ekonini ngemoto ngoba nami ngagijima kulobo busuku ngangahlali Mfuleni bathi besuka labantu Mfuleni lapha behlela lapho yabona esipanga endasi Mfuleni bafike 2 minutes bekamningi kakhulu Mfuleni lapho bawabula lespa la kulo tshwala bashaya lo tshwala lapha ngimile mina yabo so Mfuleni nangakhuluma iqiniso angizange ngibone abantu badutshulwa ngangikhona lawo Mfuleni ngakufela lokho ngangikhona kwakwemanga nje lahlathela sekhaba Mfuleni Angose kuvumela nje nathi lekhona la ka Channel S sabona ngathi kwaqhamuka imoto yayisuzu balayishela ukushisa letulutulu lawo lokwetulutulu kwabo petrol bomb kwabo petrol bomb kwakhanza yothi cha thina silungile Nkosi silungile nathi sasibathathu nathi siphethe ethoma rifle enhla nami ngiphethe Mfuleni tathe ngi2 dameni nginato vele Mfuleni ndisemthethweni nje dlamna kunene sineke savesa khalisa inhlavu lapha Nkosi lenye kujanje lasho lapha wena sidudla wena ngithi bengigadazele ngiphelele la siyawona sidudla wena sitakuthola wena sesishayile sineke sabana sababhedela ngoba lendlela ebaqhamuka ngayo bese ngabashaya besifuna sashaya iceli ngemabombo nje sibacosha kepha nje ngifuna kuya lapho Nkosi akusingami lamhla lapha sikhuluma ngawe dlamna kunene Nkosi bakwethukile dlamna kunene ukhona nje isikhasi lapha uze waphamisa libonza lakho khona airport kukhona futhi lapha lapha ekhaya kukhona lapha Nkosi wagijima khona sebakucosha ukushona emasotsheni awusichazele kabanzi Mfuleni lengase ngikwenda ngangivikela abantu abami ukuthi bangabashiseli nalokuthi lolibonza ngalo kanjani angithathe Mfuleni angithathe ngoba wena Mfuleni into na utayenda uthunywe uNkulunkulu ngeke bakwende lutho ngathi nangisimle Mfuleni siyaqina simunye siyawuhlangana emigalo kule ndvo le ngabatshela ngathi nangabe futhi ninemandla kungibulala ngibulalela nangakhalo libonza Mfuleni kwakhanza ukuthi labanye labala kule 16 noma ke kulethembutho labanye labakhona la bangale kulabantu but ababonakali ngibo futhi laba spread lo moya lo laba lena kwakuyinhlanganisela ukuthi wena Mfuleni kwafaka into letiningi bantu babalekela tikwenethi babalekela tikwenethi tabo labanye ebona ke lento le so ke nangilaka lolibonza beta batongibopha ngathi uNkulunkulu nangabe mhlambe nguwe wangikhipha uNkulunkulu kwaze kwangena nayinzaba ya 900,000 yami lele lapha ebuilding society angiyathi imali ukuthi ngaphiwa kanjani uthi yafika kanjani angiyathi kwathiwa ngebe 900,000 ngathi ngosinangabe ngile mali ngiyebile ngoba Mfuleni mina lapha liqiniso phambi kwaJehova ngathandazela umuntu lebekathi unetinkinga wathi ngiyovula likhadi la wathi ngikhokha imali ngathi ngiyangena ngale ngakhanza lo 900,000 angiyathi mina le mali liqiniso lalokho but nanyalo kwavalwa konke ngiko lokwangiphuyisa lo kwavalwa yonke into le yayikhona ngaswela ngalamba yayibona ke lento le so ngaqaba ngitho sitha sithole le chance bangigijimisa Mfuleni ngana baqale ngibakhanza bahleli balapha esontweni basigungu anenge nje angifika ngikhumisa sibhamu bayakhwesha angithi bese ngihlala ngiphoqhumisa lesibhamu nangithi ngishayelwa ngilabanye kamanzini bathi kunemoto lebayifunako uthi ke lo muntu ngingayi Mfuleni nakathi ngingayi uyangishayela lo munye uthi usenzile
uNkulunkulu wayengembulele emvuleni emaswati ngifuna athi kokuthi asakayekele ke emasonweni asakafune buso baNkulunkulu uze lelive leli libe nekuthula buso baNkulunkulu neliqiniso lotho mina emvuleni ngagcina wathi umoya ongcwele nginathela wine tshwala kuze ngidolwa lempile ngasidwa kutsakwa kuze bathi ngiluhlanya kanti bebangathi ukuthi ngakha na igolide lengidaba ngiyo namhlanje uthi wacakwa Nkosi no Mfuleni bese ngilifaka lwayini Mfuleni ngendlela kulala right naku Nkosi uvideo nyaka sebafuna ukusikhombisa wena uyabhukusha lapha eMandini bengitigezela Mfuleni i-freedom ithi phila ngekujabula ngoba ngiphile lomunye umuntu ngitiphilela mina ngikhulele khona emseleni ukuthi le generation le khona Mfuleni le iyaphapha kufanana nalokukholwa lokukhona lokwanyana lokwabosinzisiwe wena ungathi lomunye umuntu uyofelwa nguye uyomelwa nguye kuNkulunkulu kanti umuntu nemuntu uyawuthumela yena kuNkulunkulu wakhe number 2 Mfuleni asivume ukuthi ngeke silingane sonke ngeke sifanane sonke ngeke sinjinge sonke ngeke sihloniphane nasinganjinge sonke kufanana nana unje Mfuleni ngakubekisela emaphathi Mfuleni into lekungaliwa ukuthi ibe khona noma ngangikuphi uyangiva Mfuleni Nkosi mina nje ngeke ngize ngilwele ukuthi leni part lenguthi kungako bantu bemaphadla abaningi ngixoxa nabo yayibona Mfuleni ngoba ngiyathi uthi umuntu nemuntu Mfuleni usebenza la asebenza khona uhola la ahola khona kamlungu wakhe yebo uyabona nakalotshwa ngumlungu wakhe kuvele kumqoka ukuthi atelekele umlungu wakhe uyayibona le nto le so la ngase ngibona ukuthi ungathi sebanyathela liso la nguNkulunkulu ngiko lokwangena Mfuleni ngabanje yebo Nkosi yeah dlamna kunene kunethi indzaba nyethi bese tiyavela so lokusetshenzwa nje kukhulunywa kuhamba lapha nalapha kunendzaba yeIsuzu ngiyakhumbula nyela ngongithethisa khona ku TV usungathi nami sengisekhathi sihambe safundisa iteka sinenayo indzaba yeIsuzu nyalo utawenta njani Nkosi ngoba phela naku sithuba sesikhona utaphinda uthenga iSuzu noma mhlambe utawuthenga enye imoto indlela kaNkulunkulu Mfuleni tifihlakele uyangiva Mfuleni Nkosi indlela kaNkulunkulu tifihlakele Mfuleni yabona ngiyacabanga ukuthi Mfuleni uyathi uthi kude lebekane libandla la eSwatini elifanana nelaMajor V kakhulu Nkosi ngabatshela abazalwane ngathi I'm going somewhere. I'm going, and I preach, and still today, I'm going somewhere. Little Bible, the time David atothatha umfato wa Uriah wambita wamnathisa tshwala wamhlinka tshwala the man of God wamnathisa tshwala wathaba ngoba ngifuna isuke kulele tshwala Mfuleni tshwala Mfuleni awukunatsiswa kuthanza kuthi khunga uthi khungiswa kuthanza uyangiva Musa ngiva kahle ngathi nangikhuluma mina ngathi lana madoda kuze solve le nto le 1 2 3 7 iSuzu Mfuleni yayiprofeta lesikhathi lelesikuso angibasoli baka iSuzu ukuthi banganginiki yayiprofeta lesikhathi sekufika ke Mfuleni la kuthi Major V khona ngibe ngitshela abazalwane ukuthi from today I don't need a bodyguard angiwafune ama bodyguard angifuni abantu abatangikhothamela ngibonile ukuthi emhlabeni ngisele ngedwa ngamane ngisale nemakhosi kuphela la ngona namuhla lalanze naluhlanya lolungumeje sitawubona kanyalo ukuthi luhlanya yini na noma cha iSuzu Mfuleni yayiprofeta tinto letinkulu for good this situation I'm talking English Mfuleni ngoba sengibona ukuthi unetinki kanjani nawe ngiva kahle Nkosi manje ngiyawuthengani Nkosi nawuthenga bicycle ibhayisikili bona mntawuthi basohloniphekile yalo Nkosi ngeke kulunga ibhayisikili ngifuna uphinde ubahlole lapha ukuhamba hambe lapha efastelweni ubuka sengabe sekunani nyalo angibuki Mfuleni ngiyawubukelwa lizulu dlamna ngokuthandazela no ngithembela izulu Mfuleni manje
ngilo leliya ufike lehle buka ke Mthuli songikhokha ngendani ke lapha ke Mthuli bayibantu ngele nto yakho ayisesiyo cha phela mina ngihleli nawe la Nkosi ngama ngathi ukhuluma nalaba abangale Nkosi lapha uyabutheka Nkosi ngangikhomba bona ukuthi vele ngithunywe uNkulunkulu ukuthi uyangihleka ngiluhlanya kuba luhlanya kugcine kukufaka empumelelweni asesilalele lapha ngilalela Mthuli I honestly thought. Eka enyathini yasengabezweni ngithi thumile mina ngobutheka enyathini yasengabezweni ngobutheka enyathini yasengabezweni Likhulile ke libutho lengwenyama namuhla ngesikhanike emajaha lamabili abutheka lapha ke esigodlweni engabezweni kuso kwesifundza sakaManzini kanti lamajaha lamabili atshengiseke umdlonga nakhatha lokhu ke langa belishisa nje impela kanti ke umsakathu uphinze wathola nalo ke lithuba ukuthi athole dona ke thumo lamajaha aphinzeka axoxisane nawo avetile ke lamajaha ukuthi nawo ke ayathokota ukuthi nawo ke angaba ingcenye yemajaha ngatawubutheka ke khona ke esigodlweni engabezweni kanti lamajaha avetile ukuthi kubalekile ukuthi ke umuntu atshengise inzabuko yakhe ukuthi mbambamba yena uliswati lemthabo hayi nje ukuthi uliswati ngepassport kungako nawo ke aboneke kufanele ukuthi nawo ke ayawubutheka ngekupheleliswa ngiyawashiya amabele hey asibonge Gary sibonge msakati sibe khona la mhlobo wenda lapha Nkosi ke jali igama bakunika lithi Nkosi Phumutu Mbutho umuntu lalisuke lapha Nkosi angilathi bangetha khona le bawetha nje Nkosi dlamna kunene kukhona futhi indzaba nyeti abakhona lapha endzaba inkukhu Nkosi licebo lengalinikwa uNkulunkulu lelo yaye kudlala nje leyo nkukhu ngangitidlalela ngikwakuliquthe lami nje ngangitidlalela Mthuleni hayi ukuthi kwakuserious ngoba Mthuleni kwabita ukuthi ngitende luhlanye ukuze siwine lewo Nkosi kwaba kunenge Nkosi akusilo liloya nakuphela kwenenzaba nje kunengana nakakhudlwana lapha wapasibhake nakuyoshaya ngandlana Nkosi ungathini kuleyo ndzaba Nkosi ya mina Mthuleni nangaqhazela nje kancane ukukhula kwami ngikhule ngithanda ukudlala kakhulu ngikhulele ehlathini number 2 nawu nganginaka Mthuleni mina ngiyashayana straight ngikhule ngingasomi mina ngikhule ngingajori angikwati lokho ekhaba ngakutshela ngize ngaba mtsala so ke ekhaya nawathi nje ukuthi Major V no Ovus ngoba lela Major V Vus ukhule ebholeni nasiya khona bengingumuntu othanza kulwa futhi mina edrobheni ngicela kubaqwayisa Mthuleni kunebana abathanza ukudlala kabi mina edrobheni noma emgwaqweni wangisukela kabi ngilakufaka imbama vele nebanje labake bangisukele nje bangisukele mina Mthuleni nginelulaka nje lungaye emuva ngikhule ngihlupheka mina ngingo standard 3 so anginokhonyelwa ngumuntu le akhuliswe batali bakhe afunzile atshela ukuthi yena ungcono mina wangiqala kuvuka lelimuva lami yabona Mthuleni that is why Mthuleni mina ngisaba inkosi kuphela nendlovukazi umuntu wenyama nengadi noma uyanginyanya noma uyangithatha lokho abayinhlanhla Mthuleni mina wangibuka kabi ngubona ngisaqhamuka nje ukuthi ungibuka kabi futhi nawe umkhulumisa ndabe sengathi lona ungikhulumisa kabi lo ngakuthimba nje lamkhathini webantu yabo ungathini ke Nkosi ngiyalo sebafaka emavideo nje basosanza kubekwa nje baphokulanza lapha balamba ungathini labo bantu labo ngingathi nje Mthuleni ngicela ba emaswati lahloniphekile nabo bonke nabadzala ngiyacela ukuthi kungena kudlala nje ku Facebook noma awungadlali kukhuluma nje mhlambe kwenda lokwa ngagcina nje 2023 nangena
ngagcina 2023 nangena 2024 ngabona ukuthi live selinekuthula ngathi ngiyaphuma ku Facebook lebakufaka konivulini kweminyaka lephelile mina sukela nyalo nivulini ngithe isikhathi sekuhamba ngiyodlala ku Facebook ngithe futhi isikhathi sekwekuthi ngiyoqoqa lite lelingeke lingisithe ngithe isikhathi futhi sekushutha mhlawumbe ngidlala sasikhona leso sikhathi lengakusho nivulini ngicela ukuthi uma abantu babona lokufakiwe ku Facebook baposta akusesimo kutshala Yes. Utawuqhubeka nesonto. Mvulini, I'm more than I'm more than noma ngaqhubeka nesono but kakhulu sengifuna kusebenzele emakhosi hloniphe emakhosi noma ngathi angivale ngeSunday ngidawuvala noma ngathi ngiyenteni lofuna kuthandazela ngimeJV utawushaya icingo akhona ngimsithe ngoba ngangibatshelile vele ukuthi dlalani ngaleli thuba lenginika lona nindangikhumbula one day nindangifuna futhi ningabe nisangithola Anguva Nkosi. Utawuqhubeka nesonto. ndaqhubeka ntoni Kansothi Nkosi Dladla. ngitholini angithaze kanje sengigane inkosi letalwa inkosi yasezulwini umthetho wami sola ngawuqhubeka uma ngabe ngithola ichance but Sunday ngingaba khona nakuthithwa ngikho Ngiva kahle Nkosi. Njoba Nkosi sowusemsebenzini longaka utawenda njani nje ukuthi ubambe nalapha ikakhulu nje bosoya ngakhona nyalo futhi bosongiphendula kakhulu ngoba phela emandla angisasekhona Nkosi. kakhulu ntoni beka mani ntoni ungasho ukuthi emandla sekhona ntoni entulini phambi ngifike etinhlavu netinhlavu ngiyakwathi ukugijiswa mina entulini ngiyakwathi mina ngilala ngimile eminyango efasitele entulini emandla bekangesuka entulini David at the time ayolona Goliath kwakungathi akasekho uNkulunkulu kanti ukhona kwakubida wina lesixhwaka wanela kuwina lesixhwaka wena njani wabuyela wahlala waba nekuthula namthuli sengibuyele full force futhi labafuna mina bethe kimi labangafuni mina entulini abangiyekele bane bafundisi labathandazelako labafuna meJV batamfuna yeah Naku ke ncekuye Nkosi isikhathi esiningi bokhanda mhlawumbe critical ekubafundisi kakhulu abasinzisiwe so uthi nyalo so ungakuphi nyalo kwena njani bovamisa ukuthi labasinzisiwe bangasibo labanjeyana inqumo yabasinzisiwe Nkosi ngisanga lesikhona lapha sesizigcina kancane emakethe siyabuya Nkosi. Wena phakathi wena ungangezinto Uwati kangakanani umsakado weChannel yeMaswati? Uma
uyathemba ukuthi uyawadi. Bukela luhlelo iFeedback Live, uphendule imibuto ngemisakato, utibeke ethubeni lekuwina imiklomelo leyehlukahlukene. Channel yeMaswati, sonke isikhathi. Ake sinivusele nebenkosi lenhle siphinde sinemukele kulolu hlelo lapha sikhona People and Places. Dlamna kunene omhlambe singangena nje siqhubeka kuyembili inombolo lapha 76073020 ningasibhalela nebenkosi lenhle imibuzo yenu lenifuna usinisibude yona sidaba sesisayifunza khona la 76073020 ngiyo inombolo. Dlamna kunene bengibuta umbuzo lapha ekutheni esikhathi esiningi bokukhanza ukuthi anivisisani kahle nebafundisi labasenzisiwe so kusiphi isigaba nyalo bafundisi labasenzisiwe incumbi yabo Mfuleni ngibona abadayisele live ngibona abadayisele live lethi ngolo letiningi ungathi dingake kuhlole Mfuleni ngoba ngeke usinziswe uthi inhlitho lenhle ngeke ukholwe uthi inhlitho lenhle lekwenda uqhumane naNkulunkulu hlito lenhle ebusweni baNkulunkulu lokwenda uvane naNkulunkulu hlito lenhle uNkulunkulu futhi umbongele lo munye umuntu ngoba lento ekusenziswa Mfuleni ungathi kufuna lokwathi iconziswe lokuthi kuyini kuvela njani kungene njani ngabekisela ngento yini Mfuleni uyabona na ukhuluma ngaJosepha Mfuleni bekamixele bomnaka bokudla nakamixele bomnaka bokudla bamdayisa bafuna kumbulala but uNkulunkulu wambiyela wamthumela eGibhithe wafika eGibhithe wadibana netinkingi leGibhithe waphuma wakhethwa inkosi iFaro nakakhethwa inkosi iFaro bona bomnaka bona sebabuye batoqela batofuna kudla kuye bathola yena sasembili kwabida ukuthi abaqolele lokho ukuthi inhlito kaNkulunkulu inhlito lenhle akusikho ukuthi sitawuhlala emasontweni esinenhlito letimpi akusikho ukuthi sitawuphokujakela emasontweni Mfuleni sinalomona inqumbi yabafundisi Mfuleni ngibo labafuna dayisa lelive leli labantu labathi basinzisiwe bathi balotshwa uyadibuta uthi ulotshwa ngibani uqashwe ngibani usebenza ku ngathi Mfuleni isonto ngamane ngilivale kodwa uNkulunkulu nginamkhonda lokhu namhlanje ngithethwe ingozi ngisebenza abangenalo luntu bengibaphilisa ngoba ngiphiwe kuphilisa abantu Nkosi mina Mfuleni ngikholelwa ngokuthi liBhayibheli lithi encwadzini baseRoma chapter 13 hloniphani emakhosini ngikwasemhlabeni ngoba emakhosi akakade abekwe uNkulunkulu ngikwemaswati angakufuni emaswati Mfuleni aphuyiswa ngimona aphuyiswa inhlito lembi akathanzelani akafuni kubona lomunyane lutho emaswati lawo Nkosi lelive lentulini linawo umnotho linabo bunjingo but ngeke ukuthi Mfuleni alithanzelani mina nje ngaphandle kwaloko ukuthi mhlambe iunrest where Mfuleni bebanemona ukuthi nje kugeleta abantu labaningi lapha labanye sebentu ngathi bathola lithuba mejavi uyahlanya where ngizake sengidle amaphilisi asemendali mina angathi nekuthi kanjani ngimlebe ngikhipha abantu emendali baphile lokusho sengiyimendali nase ngifeva inkosi yami sengiyahlanya la nhlobo ngiyakukhuluma Mfuleni ngize ngife ngoba mina nangifa Mfuleni angizange ngiphenduke esontweni ngiphamise tata uma ngifa Mfuleni mina ngiyolala phansi kanje ngibatshelile abazalwane ngabakhomba ukuthi mina ngiyawuhlaliswa ngiyambelwa umkhosi la ngiyawuhlaliswa ngiphathe iBhayibheli khona ngigqoka impulapula yami ngihlala ngiyawulusa libandla ngisho sengasekho zange ngisinziswa mina Mfuleni ngakhethwa uNkulunkulu angangikhethi ngoba kwelo laba bantu ungasibona uNkulunkulu bakhetha uyathi Mfuleni nasikahleba ukuthi kunebafundisi laba ufike ezulwini bathi yeNkulunkulu
nami sengashumayele bantu sebaningi bangilale ngoba Mfuleni kuphenduke esontweni lokunye kudalela enye inkinga ngoba sibanga kangaka sifuna kuphendula abantu babe bethu kanti bantu baNkulunkulu bekungameni Mfuleni kusukuma umfundisi athi bonke labafuna kushiya tona bethe batophenduka la ngembili ngoba sebaphenduka kuye abasekho uNkulunkulu uyayibona Mfuleni kanti lo muntu nakaphenduka uNkulunkulu noma ngafika eZayona utawujabula noma ngafika eZexis utawujabula noma ngafika kaShembe utawujabula noma ngafika eRoma utawujabula lana labafundisi bakhe bazalwane babo abasakhi baNkulunkulu ibuhlungu lento lephilwa la eSwatini ngoba abantu abasaphendukeli kuNkulunkulu buye utophenduka ushiye tono umuntu akutshela ke yesontweni kabani mina ngoba ngiphenduka kabantu akababingele labanye abantu kuyesonela kusho sokholwa kakhulu kukholwa lengekhathi Nkosi ingabe yithini message Nkosi yabantu lokukhanya ukuthi mhlambe bese ucabene nabo bebakuphoqa usengafika lesigaba lokuso kude Mfuleni ngiqabene nabo mina ngithe sitha lamhlabeni Nkosi ngithe Mfuleni angisingi futhi so yabaxolela nalabo bakuphoqa kude lengamqolela ngoba kude la ngiphoqile Mfuleni Nkosi ngimi lengibaphoqile njani manje Nkosi athi le ndaba ngithuka ngayo soze ngibaphoqile nemba iyayibona ngikuva kahle Nkosi ingabe laba bebakusebentela nje kakhulu uphi nje manotha manotha wathathwa ngumhlaba Mfuleni Abe ngiyamgonza kwamthatha umhlaba ugcine sahamba nalelinye elijale ngalisita nalo lihlupheka lilethe inkinga bagcine sebabitana ngabomafohla lapha bakhomba mina babitana ngabomafohla awu ngibonga ukuthi sengibakhulisile abaqhubeke basebenze ngoba Mfuleni kahle ngawuthanda nje sibonge Mfuleni kakhulu kuwe sibonge kunaba benyazi lwezulu Shembe la eSwatini siyambongela lo waqhotshwa ngemazulu sibonge nebazalwane bakaShembe Mfuleni indlela labahlonipha ngayo labazalwane labahlonipha ngayo lo baba wabo ngoba Mfuleni ngofundza iBhayibheli lalingasinkunkulu lalibantu benyama nengadi labadalwa bafati futhi nabo bebabahlonipha nalala mkhanzile bebabahlonipha lena Mfuleni sihlebe nje bangalaleli babukele sihlebe nje labasinzisiwe bayaphapha bento ungathi lokholwa sekuyafika ngabo sethi khwikhwikhwi Entuli ngibo futhi nalala bangafuni kugcinwe amasiko laba ngibo futhi nalala bangafuni ukuthi asengibekise nje Entuli uma ufunda incwadi yaEsther chapter 1 verse 1 little Bible inkosi Ashforesh yayibusa kufunza leti 127 lithi kwaphela tinyanga solo abukisa ngemqhebo wakhe lithi wamema bonke bantu tikhulu takhe teta kuye tatodla naye ngoba Ntuli limele liqiniso emhlabeni life mina nje ube ngafa ngeAndres Ntuli bengiyofisa kweliqhawe ngiyobonga singambile emhlabeni lithi liwayini lalinathwa ngetinzebe tegolide ngilona lo bekane yakhe inzebe yazi yathi inkosi mnikele lokwehlulela nalokunyongana nalokubukelana phansi kuyini mina bengacela Ntuli nevene ukuthi intombi noma ngilela mavi intombi lamasonto asakavalwe man seqalelwe phansi ngoba lana sitawugcina sibuyela nguphi kodwa Ntuli kuleli live bathi eMandiyeni nguphi la bathi inkolo iyalwiswa Afghanistan kunenkolo lengavumeleki nana eSwatini kukhona tinkolo leti tawugcina tibulala labanye abantu ngabopoison siya lapho Nkosi ngiyabona mhlawumbe sebaqale babhala nyalo Nkosi bathi ngicela kubongela itsunami umkhano kangekho ngekubonwa ngemakhosi Ntulini kepha ngifuna kuva sikwendwe yini kungaphakamisela iBhayibheli nakafunga belitakuwa Ntulini bengikhakhathela kakhulu ngibambe ngala bathi ngiyatikhethela
welitawu abangihleka solo bafuna ukuhleka phela ngiyamthanza uMesizwe Mkhonda lona uthi ngiyamthanza umprofeti Major V uyayimela into layithandzako ngicela ufikeleleke inkosi liqiniso nkosi nibeke emaswati embili hayi lokunye angeke ngiyeluleke inkosi ilulekwa uNkulunkulu Mfuleni la enje uyabathi lokho inkosi ilulekwa uNkulunkulu futhi nala esikhundleni ayikadibeki ayishongo ukuthi ngicela ukudibeka kodwa yabekwa uNkulunkulu kuya ngawe ke ukuthi uqabangani vala lokuveke bantu uvule lokwathiko ngoba nawe nje noma ungathi namhla inkosi kukhethile kungenteka ungajika namhla nje ngiloko ukuthi ulemtseni nawe uyahlupheka njengamejavile besagolela tibe emlonyeni ngosi wena kunene inyama yemvu lemnyama noma embila uyayitila yini noma uyayidla kude lengakudle mina ngiyabeka konke nje ngaphandle komuntu manje angathi sombuzo ukuthi kube uyanginika le answer uzifuna ithi andule ngiphendule nje is angidla umuntu kuphela lokuyinyama lokubekiwe ngiyakudla ngaphandle nangaba nguthansi ngiyambongela umlangeni simfisela kusebenzela kuhle all the best inkosi we thank you so much mntana babe we thank you naku ke lapha ubefunza nalokubi Ntulini ngiyakuthanza lokubi ngakuphendula nje ngesikolo manje na uthi mamba kunjani walaqala ana how many years lo ya Major V Kopha angivala uthi walaqala uyabona lapho uthi walaqala ana how many years angimathi uthi noma mhlawumbe lisondo waliqala una how many years into njengaleyo kuba nelibandla Ntulini ngaqala ngangina 13 years ngaqala ngelibandla laseJericho ekhaya nganelibandla leJericho nje ekhaya lami kwethandaza ngetala ukwathi kakhulu ngiprophetha ngendathi ihlahla njani bose ngicela inamba letholakala kweMajor V please share umsikadi ke nkosi asangikaza kanjeni Ntulini ngicela babukele nabo ngifuna ngonifundisana Ntulini esihoye mina Ntulini ngikhuliswe nabathi lapha esihoye ngikhuliswe ngikokwane ngubhulisi haha Bhulisi haha Ntulini walwa impi yasemshatha uyaniva Ntulini yebo kodwa thina lo bhulisi haha ngize ngaba nabo 10 years mina nabo 8 years bhulisi haha besihlela la alale nzamba amakhala insimbi ngele sisesuka ngetinyawo siyeleka babeshongwe babenesh kusathiwa kunababwa Bishop Nash babe Malotha lo Zayoni lomtsala mina nje umukho wasemphini ngutholile lijazi lasemphini ngilitholile lo kokwane ngumuntu Ntulini makwami nje wazoshaywa litulu la Ntulini wamthela ngemlotha mkhulu bakuhlatshela ingoma lethi Masibule le kuche Yesu bese amen ngikhuliswe mina etandleni tebantu temuntu lowalwa impi lomtsala kungako Ntulini ukuphila kwami kwehlukile wena ungangithatha njengelihlanya kuphila kwami Ntulini kwehlukile inhlitihleni sando kaNkuluNkulu labo abamelele impumelelo ngibo laba kufikise lapho sokhona manje simakathe sodeka litafula embi kwethu thatako ngako ke dlani mlangeni wami tibuka tithatako chibeka uthandazele emakhosi from Bongiseni Nhlanhla Dlamini kaShaka liqiniso ke ulathi nalo leyo nikhulula akubongela ngiyabonga Nhlanhla ngiyabonga mfana angiyujika Nkosi mina ngilungile ukuthi la ngifika ezulwini ngifike eNkosi ngifele inkosi yeke lana inkosi ihle sikhathi sayo nayo ukuthi idle ngoba uNkulunkulu umnikile ukuthi aphile nawe kunikile utawahamba ufike nawe kunjikele noma ufike la ufuna kufika khona ninjani babe mamba na Prophet Dlamini ngibongela yena Prophet Major V ngekuthi inkosi imkhethe lokho kusho ukuthi emakhosi kanye nemdali akubonile ukuthi indodza leqotho futhi lelimela kuliqiniso
ngiyakubongela Prophet Chubeka Nkosi amukele emandla la kuphawona simakade uphindze uhloniphe amakhosi kakhulu ingwenyama ngoba nguye baba wethu simaswati ngimthokoza isikhumalo emankane ngimi lokubongelako Nkosi side futhi nomunye baba emthokozisi ngaphandle kwayo ingwenyama sinababe nje kungako namuhla nawuva eSouth Africa la nithi nikopa khona nine iANC nyalo bayigqeka MK manje nayo MK nawunganaka lalabaya MK ngiwo lamathabe langoti atawuphindze speed wona lalale athi sayeke iANC asibuyele kuANC ngitshela nje lo nawumile kuANC man nawumile ku MK man nawumile ku Julius Malema man umuntu akebe mina ngime enkosini ngonyama yalelive angiyujika futhi noma ungangizonda noma ungangidlisa lokuhlunga kungidlisa epoison ngoba mina waphakela kudla ngisuke sengibonile ukuthi kunani ngiyawufa mina angiyubulawa umuntu wenyama nengathi nje. Thank you Major V. I'm asking for a tender. I'm a keyboard player ngidlala itende ngiyawuthanda uThomoy. Dlala phela mfana wami uThomoy la udlala khona. Awu andlala iThomoy la sakhalive la Nkosi yabo ufuna kudlala iThomoy ufuna itenda yeah lapha Major V from zero to hero. Congratulations, we salute you. Standard 3 dimension another dimension wena ntule asangu wena ufuna bona uNkulunkulu otawehla ezulwini atokubusisa you'll never forget that. Impumela liyasokolela impumela lisetandleni takho kungako ntulini iBhayibheli lithi ulwimi lunemandla ekuphila nekufa laba lusebenzisa ngebodla kuthelo takho bengingani nje mina ntulini ukuthi namhla standard 3 ninjani bose ngicela inamba latholakala kuyo Major Vish please share umsikati nalo Nkosi umsikati yebo Nkosi hawu ngema entule nalokusoma ngema ntulini angibona ukuthi kungangisita ngana uTonginika umuntu wesifazana angifuni nje uNkulunkulu akubusise Nkosi Shem I love you chubeka ukhulume le emakhosi Shem amen from Themkosi Dlamini ezulwini Themkosi siyabonga Themkosi yebo Nkosi ngicela wafunze ngoba khona lobhalele lobhale kabi ntuleni ngifuna wona ngifuna wafunza nanawo phela ntuleni ngoba hayi ukuthi bakusenza bonke abantu bakusenza bonke abantu nangu ukuthi ushumala njani angakasenziswa ngiyakholwa ngiyamthanza Jesu uyingosi nemsinziso wempilo yami Nkosi nginyanya lokwehlulelana ngoba kude umuntu ongisa kuNkulunkulu ngiyawudiyela mina ngemisebenzi yami kushumayelana ntuleni sisuke sikhutsatana hayi ukuthi sisane ezulwini sisuke sikhutsatana kungakona ingoma ntuleni ithi umuntu ngamnye osime la ngaphambi kwaJehova silindeliso umuntu ngamnye uyosime kufanele nemuntu onemadloti intulini ungamjaji umuntu onemadloti intulini ngoba wehlelwa naye isithunywa sakhe uma lo nkulunkulu safikile nguye latamtshela ukuthi wrong la njengaSawula watshelwa linyazi ukuthi wrong Sawula nemuntu uyawutshelwa uNkulunkulu ukuthi wrong emesizwe mkhonta here uNkulunkulu akugcine Nkosi ngonyama imane ikwende nandvunankulu ukuthemle landzelako great man indeed tifiso lethi phela kufisela lokuhle mesizwe tifiso phela ntulini congratulations Major V sicela Lisondo achubeka alinaka achubeka asite abantu ndabasita njenganyalo nje ngikhuluma kunalaba khona balele khona le tata Nkosi woba vele bakhona nabalele Dlamini kunene cha siyabonga Nkosi manje ama messages Nkosi ngiyabona abazama kushayana icingo lapha nebenkosi lenhle lapha then sesiyabuya ke Major V lapha ku TV utawenda njani Nkosi sengiyabuya ndvulini ngoba bese ngidlala usaka Nkosi sengiyabuya full force channel yemaswati abangigathe ndabe ngikhona ndabe ngithi lokungenteke kubantu uNkulunkulu it is impossible with the possible
emegalo ke Nkosi. Ntulini le ngoma let's uyakhumbula nje Ntulini nangihlabela naye let's bohamba bahambayo so sala sincebe bahleka bohamba bahambayo bakabahamba ayiphiza athi ngibuka eminyango Ntulini ngabona ngamba 50 webantu athi bohamba bahambayo so sala sincebe ngabona baphuma futhi ngathi washa bohamba bahamba bakhona le bayathi abanudla lokutsala labaludlako bathi bangaludla bese bakhumbula ukuthi wathini mejafini. Ngiva kahle Nkosi. Kepha nje nyalo ngathini kuba landzeli bakho nebelisonto labafisa ukubuya esontweni Nkosi. Bazalwane inhlupheko bese ingididile. Sengisangene. Ubhlungu Ntulini kuba lapha etulu ukele ku0. Sengihamba ngiqela liphalisha. Monga kakhulu abangibambisile. Sihle, fundi sihle hawu. Nkosi yami. Ngibonge kakhulu ku Bishop Nash. Boba belukhele. Boba benhlane. DPM. Ngibonge kakhulu kuwe Ntulini. Nemntana Ntulini lo lapha eBig Band bekane tingomo tingatali ting 20 ate tilapha ngamathuthutu tisinathi khula tifa uyabolekisa umshayelo kulapha eBig Band namhlanje Ntulini bekangondla Ntulini ting 150 tingomo takhe nyama bengisina ngicela imali afake noma ngi10,000 noma ngi5,000 nangicela angake ngilambe kunalejale la nanyalo lithi babe nangiyongena le lathi babe ngicela ukukuthengela isuthu nyalo lingiphakulele inkomo lithi ngidawo ngena ngayo Ntulini ngibonga kakhulu kubo bonke Nkosi yami tatane emasotsha Ntulini aletha timpuphu lapha emasotsha Ntulini sengisidudla nawe uyangibona Ntulini ngemasotsha ke lapho Uyawasitha Nkosi. Angiwasithi Ntulini ngilaba ngitsanza konje. Kunelijala kaMngomethulu lapha Dlakadla. Ungumphathi. Besijima naye lapha eAutoZone la ngase AutoZone sijima naye insimbi. Ngoba ngiyayithanda insimbi Ntulini mina. Le kanje ngiyavuka nga12 ngingenele. Ngiyavuka nga4 ngibe semgwaqweni besijima naye ke lapha ngase ngiphelelwa imali athi hey Major Film mngani wami ngithuke sadunusa iveni lapha ilethe kudla ngidla phinze ngibonge nakula abanye bemaphathi lengene baxhase Ntulini la bemaphathi lengene baqhaze la bathi batathi bangibukela bangisite kakhulu ekungivikeleni kulephi ngeke ngibaqhazela abekho bangaphali lokusifiso sami kubo sicela uNkulunkulu ukuthi mana tembule nje Uhlala lapha nyalo Nkosi. ngihlala esontweni Ntulini ngiyabona lapha kuloyazo upheka amaqanza ufrya lapha uyaphekela Nkosi. Bazalwane Ntulini bafundisi abaningi ngicela baqaphele bazalwane bangafika esontweni Ntulini bakhana kulokuthiwa igroup yitekuthandaza itekuthandazelana Prayer group. Le prayer group ngiyo lelimete likhala yalimata umfana bazalwane limete umngam wahamba ngasala ngisho Manje kude indlela oyilungisayo Nkosi mhlambe uphinde ubuyiselane naye. Indlela ngilimele Ntulini Kulikhona Nkosi. Semthenze indzaba lenye dlamna kuningi. Kepha phela Nkosi angithi esikhazi esiningi kulesigaba sokuso nendlela lokholwa ngayo. Ntulini Dlamini. akuselula ukuthi uma une mic la ikhuluma ukhathe usitawukhuluma ngayo wena
ukhanze Julisa athethe imic yakho asayimixe kaSwazi TV nathi uyafika ukhanze imic yakhe kaSwazi TV akuselula kuloywa umuntu akuloye ngeliswayi lwalomunye umprofeti akufakele ekudleni. Cha Nkosi, cha singabe sangena kuleyo dlamna kunene asisishiye leyo singangeni kuyo. Ngicela uthathe ithuba lekuvalelisa Nkosi. Asivalelise dlamna kunene. Sibonge babukeli letsongo ukuthi inzaba lebhlungu lengeke ngibatshele labanye but ngiyobatshela kusasa. Dlamna kunene singakavalelisi nje Nkosi kafishane kunjani nje atmosphere lapha la usebenza khona uyabona nasenihleli lapha indulini lapha ngena kufundziswa lapha ngena kufundziswa honorable so manje angithi phela Nkosi vele uyasiva isingisi nawe sibe no sindisindulini ngeke ungitshele ngaso I know it kusongisho ngicabanga ukuthi Major isilima singisi ngesathi ndulini manje seyinkinga yakho phela kunabo honorable bapha nawe ngathi sisikhuluma nawe la singisi no ndulini lapha ushaya imoya ndulini yeah ushaya imoya ngoba labo babe labatsala sinabo lapha balunge bonke umuntu ungamati umbona khashana lapha ndulini kwakho indvodza kunebuntu fana nekubutheka ndulini kwakho alijaha nalapha nawubona yabona abantu laba bakhulile laba nami ngiyakhula unjani Ncumbi ngisengake ngimbona bawuhamba naye ngubone lapha video nihamba kanye kanye waziya wathi lungele ncu indvodza le kodwa ngibona bathi useludzini kodwa ngibona uhamba akekho kimi Nkosi kaloku sebenza nabani nduli Prince David namhla David yes ngimali wami ke loyo ngalo yes so sisafundzana sisengatana Nkosi cha dlamna kunene ngicela sathatha ithuba lekuvalelisa Nkosi ndulini angibonga kakhulu emaswatini lamahle ngicela nje ukuthi angibambise nami ngidababambisa labagulako abethe Major V ndabasitha njengoba silungiselela kubuya emsakatweni nabafuna mina WhatsApp 7624 8848 7624 8848 ngaba ngiloko nje ndule lamna nisivalelisa nje Nkosi dawena nje ke lamhla ngikuphuma mina ngicethe konke lapha bese ngiyabonga bese ngibonga Ndlovukazi eqala kunelijali linye lapha litabe selibonga ingwenyama namhla ngicela Nkosi besihlale center sonithathe Indlovukazi uyabona laba sebashaya ke abantu utabe sithatha Indlovukazi wena ke dlamna kunene kepha ke kulesikhasalalo bekunene nabe kushothiwe kunene uphatheke kabi la ku-channel yeMaswati siyaxolisa kakhulu nabe njalo ujabulile sijabule nawe la ku-channel yeMaswati kanti-ke la estudio nebenkosi lenhle longena asibambele studio sethu lapha nebenkosi lenhle ngelapha Julisa wakamamba kanye no-assistwa nguye nebenkosi lenhle lapha Nelly wakamdzebele kanti mshiyalo wa nebenkosi lenhle ku-sound noma ngale thombeni nebenkosi lenhle manje sabangisithile bafana bakisa ngisabona ukuthi kuhleli bani mshiyalo wa ungisithile Julisa nebenkosi ngomtemkhathi wakamamba nebenkosi lenhle ngelo lapha kuma-graphics nebenkosi lenhle bese kuthi ngalanga kimi kulejala lapha lakathela nebenkosi lenhle la eceleni kwami nebenkosi lenhle indodza nebenkosi lijubile la eceleni lapha uyabona nje ukuthi nembala vele tonke into onze kahle siyavuma sigaba kanike nebenkosi lenhle lomproducer walamhla ngelapha Khayisile wakamabuza kwesithuba lesike nebenkosi lenhle sengiyavalelisa mina ngishiya na Major V nebenkosi lenhle lothatha yona indlovu yomhlaba lomangeveza khweshe wabhuza mthathe mfana kithi uyindlovu yomhlaba ngilomangeveza khweshe wabhuza athi lo munye wawela umkhondvo nengovuma asiyabakhanza bogogo nabomkhulu base bayakubingelela bathi hallo Nkosi go Ndlovukazi emhlekazi ake mfana kithi uthatha silo somhlaba ingwenyama wena phakathi wena ungangezintaba umqombo inyama esibanda ingani utheseka wethula sengwayo etibiyeni wevakala sikhombeni sikathi lenyama isemnandi ekuphekeni ingani yoba mnandi ekoseni khula tholele nyathi khula ndlaliselwa khula ndla madoda athi mbimbe njalo kwetindiza tembutho esatin defense force etule esibhakabhakeni sakangwane tindize netinyonto kangwane tihalalisele kukhula kwelive
ukhulile Mswati iminyaka lengu55 akube kuhle nemifulweni kaNgwane kuvakale inhloko ekhalalisela lona live akube kuhle wena wekunene boya wekutala kaMdluli waseke iqala ke ingoma elisekwane nemambala ingaja yase yamtuntuzela umntwana yase yamtuntuzela ongangezwe isho seyikhuphuka ngenhlokomo lapha edule esikhaleni selisekwane inhlokomo lethi yavakala nalapha endasenhlambeni ngimatatasela nanga nemaqhawela salala elive lapha endasembanana evakala yahalalisa ngikukhulakela kaNgwane ngikhula kweNgwenyama bayahalalisa bofonono awekutala kwaDuba bayahalalisa nabo maphefu akube kuhle wena wekunene akube kuhle eqathazi labhuza